HTC One je stigao na recenziju. Pogledajmo šta novo donosi. Ćao, ja sam Denis iz Telesveta. Tema je novi top model firme HTC, a krije se pod imenom One. Procesor je četvorjezgredni Qualcomm Snapdragon 600, radne frekvencije 1,7 GHz. Procesor u kombinaciji sa 2 GB radne memorije daje ogromnu fluidnost uređaja. Memorija za pažnju podataka iznosi 32 i 64 GB, bez mogućnosti proširenja. Sa prednje strane imamo 4,7-inčni ekran, tipke, zvučnik za multimediju, zvučnik za telefon, kameru i senzore. Na lijevoj strani je utvrd za SIM karticu, donja strana micro USB utičnica i mikrofon. Sa zadnje strane je mikrofon za kameru, sama kamera, pored koje se nalazi blic. Tijelo je napredno od aluminija. Prednja strana je izrađena od Gorilla Glassa. Glavna kamera ima rezoluciju od 4 megapiksela sa Full HD videom. Prednja kamera je 2,1 megapiksela, a također ima mogućnost snimanja videa u Full HD-u. Ekran je 4,7 inčni sa rezolucijom od 1920 x 1080 piksela. Gustina piksela iznosi 469 piksela po inču, što predstavlja trenutno najveću gustinu piksela svih mobilnih telefona na tržištu. Operativni sistem je Android 4.1.2 koji je moguće nadograditi na najnoviju verziju 4.2.2. Hvala na pozornosti i vidimo se sljedeći put.